Perezida w'Uburusiya Vladimir Vladimirovich Putin yemeje itegeko ryatumye benshi bahinda umushyitsi nyuma yuko atangaje ko igihugu ayoboye cy'Uburusiya isaha ku saha gishobora gukoresha misile y'uburozi mbi cyane. Misile abitse yo mu bwoko bwa RS-28 Salamat, igisasu kizwi cyane ku izina rya Satani wa kabiri. Ibi Perezida Putin abitangaje nyuma y'igisasu kirimbuzi cyitwa Orshinik. Nanone ingabo z'Uburusiya zari ziherutse gutera ku nshuro ya mbere muri Ukraine mu minsi mike ishize, kikangiza mu buryo budasanzwe agace ko muri Ukraine kitwa Dnipro. Iki gitero cya Dnipro ni igitero cya misile z'ubwoko bushya Uburusiya bwagabye kuri Ukraine bushaka kwihorera ku bitero Ukraine nayo yari imaze iminsi igaba mu Burusiya nyuma yuko yigaruriye agace kitwa Kursk ko mu Burusiya. Muri iri joro ryakeye kuri televiziyo y'igihugu, Perezida Putin yatangaje ko bagiye gukora ndetse bakagerageza ku bwinshi bisasu by'ubu bwoko bwa Orshinik n'ubundi bwoko bw'ibisasu. Gusa byaba ngombwa isaha ku saha Uburusiya bukaba bwanakoresha intwaro kirimbuzi ya mbere ku isi bufite mu bubiko ya RS-28 Salamat, misile izwi cyane ku izina rya Satani wa kabiri. Ese iyi misile RS-28 Salamat ifatwa nk'iya mbere ihambaye ku isi? Iyi misile itinywa n'abantu benshi kabatera ubwoba Uburusiya bushobora kurasisha ni gatiki. Iyi ntwaro kuki yatumye benshi bahinda umushyitsi? Reka tuyivugeho bisobanukirwa imikorere ya RS-28 Salamat Satani wa kabiri, tumenye ni misile ikorite. Gusa mbere yuko nkomeza, nyabuneka reba aho hepfo handitse subscribe, uhakandi ukore subscribe kugira ngo tuzabashe kugumana no mu bindi biganiro byiza turi kugutegurira kuri iyi YouTube channel. Ntatinze mu magambo, RS-28 Salamat cyangwa se Satani wa kabiri, iki ni igisasu Abarusiya bari basanzwe bafite mu bubiko bwabo, kuko mu kwezi kwa 9 umwaka wa 2023 aribwo byatangajwe ko Uburusiya bwakoze iki gisasu, ndetse icyo gihe bikaba byaranatangajwe ko ari cyo gisasu kirimbuzi kiyoboye ibindi byose ku isi. Kugeza amagingo aya, Satani wa kabiri niyo misile ya mbere yihuta kandi ifite ubushobozi buhambaye muri misile zo mu bwoko bwa ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Ubu ni ubwoko bwa misile zambukiranya imigabane. RS-28 Salamat, iki ni igisasu gifite metero 35 z'uburebure, kikagira metero 3 z'ubugari. Igihe umuntu usanzwe agihagaze iruhande rwacyo, dore uko abaresha. Iki gisasu usibye kuba bivugwa ko gifite ubukana ukubye inshuro 50 misile yatewe Hiroshima ni Nagasaki mu ntambara y'isi ya kabiri, iki gisasu kinafite umuvuduko uhambaye cyane, aho gishobora kugenda ibirometero 3 ku isegonda. Ni igisasu gishobora kuraswa mu gihugu icyari cyo cyose ku isi, kikahaturitsa bitarenze iminota 30 hatitawe ngo icyo gihugu giherereye kure bingana iki. Gishobora kuraswa giturutse ku mpera imwe y'isi kikarasa ku yindi mpera y'isi. Iyi misile ya RS-28 Salamat cyangwa se Satani wa kabiri ifite ubushobozi bwo kuzamuka ubutumburuke bw'ibirometero ibihumbi n'ibihumbi ugana mu isanzure. Ibi bituma nta bwirinzi bwo gupfubya iyi misile bwapfa gukunda mu buryo bworoshye. Iyo iyi misile igiye guturika, hasohokamo imitwe ibarirwa hagati y'10 na 16. Imitwe itandukanira mu kirere ikarasa ahantu hagiye hatandukanye icyarimwe inkunga. Ku bijyanye n'uburyo iyi misile irimbura, nkuko nabivuze, iyi ni bombe ifite ubukana bukubye inshuro 50, akabombe kakana karimbuye Hiroshima ni Nagasaki mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ngiyo misile ya RS-28 Salamat cyangwa se Satani wa kabiri Uburusiya buteganya gukoresha isaha ku saha igihe bwaba bukomeje kwenderezwa na Ukraine n'abambari bayo. Ibi byose Uburusiya buri kubikora bitewe nuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden aherutse kwemerera igihugu cya Ukraine gukoresha misile zitwa MGM-140 Anti-Tactical Missile System ATACMS, intwaro zifite ubushobozi bwo kurasa mu ntera ya kure cyane. Perezida wa Amerika Joe Biden yemereye Ukraine gukoresha izi ntwaro mu rwego rwo kugira ngo Ukraine igibasha kurasa mu gace kari ko kose ishaka mu Burusiya
harimo ni Moscow. Ese iyi ntambara izarangira ute? Donald Trump uherutse gutorerwa kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kimwe mu bintu yavuze ko agomba gukora akigera ku butegetsi mu mwaka utaha ni uguhagarika iyi ntambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine mu masaha 28. Reka tubitega amaso.